namhlanje ubizwa ngenyoni umuhlala umfazi omnyama ubizwe ngedimoni muhlabile for abadala bakubiza ngenhlobo endiyala mosaqoka impahla yakhe amanga aqoka ibheshu manje bazothi ngiyasangana okuyibuyela esimpandeni ngithi lesi isilo samabandla ungangezwe lakhe uma isizulu kazwelithini indlondle nophapha ekhanda lena enesigodlo sakwakhangela esilapha yami kwaMgoboyi inyakatho nesifundazwe saKwaZulu Natal sekuveleke ezingaqondakali kahle ukuthi ikahle lakhe noNdlunkulu kaMayisela zithini muva nje isiloko samabandla kuvela ukuthi kunoNdlunkulu waso oyedwa othi-ke ucabanga ukufaka kamaphepha enkantolo ukuze-ke bezokwazi ukuthi befake isicelo se-divorce njengoba kethi akasenelisekile kulo mshado kakona. Nakuba lingafezwanga-ke igama likaNdlunkulu okuyena othi kuzothatha-ke lokaMdlokombane amsake enkantolo ngodaba-ke lapha-ke lo mshado-ke wabo. Kodwa khona-ke sesivelile ezithi uNdlunkulu kaMayisela ngokudabwa kwelaseNewcastle usefaka amaphepha-ke enkantolo nokuyilapho kamisa khona umshado nokuyilapho kamisa-ke khona kumshado wesilo samabandla noNdlunkulu kaMamyeni ongokudabwa kwelasemanyiseni eJozini. Laba-ke bobabili uNdlunkulu kaMamyeni kanjalo-ke nesilo samabandla bathatha kumgqiqo kothando lwabo ngonyaka kophelile bakuveza-ke ebantwini ukuthi-ke nembala-ke bayathandana. Isilo-ke samabandla kuvela ukuthi kungenzeka sikhehleke lokaMamyeni kuyona-ke le nyanga ingakapheli bese siphinde simshada futhi ngomshado kwaKwaShembe nokumshado kuthathwa njengomshado-ke wesintu. uNdlunkulu kaMayisela kuthiwa kusegijimeke waya enkantolo wafaka amaphepha wathi kumisa-ke lo mshado kaNdlunkulu kaMamyeni nesilo-ke samabandla ngoba ethi uyena umfazi omdala uyena kophethe ikhiye la ekhaya. uNdlunkulu uthi yena azange azakhulunywe noma azange azatshelwe lutho njengomthetho-ke womshado othi uma ngabe ke indoda ke ishadile noma ke iganiwe kufanele ke besikhuluma ke noNdlunkulu komdala ngokuthi ke cha sengithathe ke isigqibo noma ke isinqumo sokuthi ke ngwelamise kube khona ke owesifazana omnyozolekelela naye lapha ke egcekeni ke lika baba lapha ekhaya. ukaMayisela uthi azange azathole ke lutho uthi into egcina ikhulunywa indaba ke yomhlangano okuthiwa ke uzobanjwa nakhona mayebheka kusuku ke ozobanjwa ngalo mhlangano kuthiwa kuzoba ngaliya kosuku-ke lo mshado. Lokho kusho ukuthi iyothi ikhulunywa indaba ikhulunywe vele isivele ivuthiwe indaba uthi akasiboni-ke isidingo salowo mhlangano-ke nakuba-ke bengakatshela ukuthi-ke kumayelana nani kodwa amile kukhona ngelokuthi udinga ukuhlonishwa njengoNdlunkulu komdala wesilo samabandla futhi kuyadinga ukuthi-ke aziswe njengabo bonke phela oNdlunkulu abaganeke esithenjini abasiyo ukuthi-ke nembala ubaba kuthatha-ke isithembu noma kuthatha komunye kumakoti. Lo Ndlunkulu uthi lo mshado awuzukubabikho uma yena engakasizwa ngokomthetho. Ngokubuza namhlanje ubizwa ngenyoni umuhlala umfazi omnyama ubizwe ngedimoni muhlabile for abadala bakubiza ngenhlobo endiyala mosaqoka impahla yakhe amanga aqoka ibheshu manje bazothi ngiyasangana okuyibuyela esimpandeni ngithi